Nampak tak kotak dia macam pendek tapi panjang-panjang ni kan? Macam ni kan. Ni semua ialah Fiona. So finally kita dapat Fiona sebab hari tu orang keep on cari Fiona. Lepas tu sampai dekat Shopee Channel ada orang pergi promote business orang lain dekat Shopee platform. Bukan Wawa jangan terasa, bukan Wawa, ada orang lain. And kita nasib kita delete tu lah Zazat. Dia kata, oh tengok seller ni ada Fiona. So Aisyah beli sendiri kita tak guna middleman, kita beli sendiri. All these are Fionas. So Fiona ni ada some dah gerak Malaysia. Aisyah macam baru gerakkan 40 units. And then we're gonna add more lah yang ni dah masuk dalam shipment next week. And harga Fiona kita lepas vouchers, you guys can get at least macam around 600 plus, which is such a good deal. Sebab even last year pun Aisyah jual, masa Fiona baru keluar kan, Aisyah jual macam 700 lebih lepas voucher. So this year the prices much better lah. The price is much better. So anyway, siapa nak beli, kadang-kadang kan time live ada extra voucher kan, jangan lupa tengok kita punya live. So tekan button sebelah ni dan jangan lupa tekan button follow.